هفتمین فستیوال شهید یکتا هرکول شانوی به پیشاندانا شانوی جور بجور کوباله دکشینا سر پرسگریکن جواکی دروژا خویا پینجان ده دومه. دروژا چارانا فستیوال دا شانویا بناوی بی بلگه جالی کوما رنیم و به درهنریا کامیران جارو و نیفساندنا عباس الحایک لناوندا محمد شیخ و هات پیشاندان هروها شانویا بناوی ازوتو نهمه جالی کوما سیه یا الباشار کرکوک یه سلیمانیه جه سیناریو و درهنریا قاسم عبدالستار لناوندا چانده یا تف چانده هات پیشکش کرن بریاره که روژا اینه 11 نیسان فستیوال بداوی ببه و خلات ورن بلاف کرن براستي شانو السر واكسي ببلغة او كسين ببلغة الكشجا ولاتي بس تايبت كرد او وقم زانن سيستو بينجي حتى 400 كس كرد هبون سوريا ببلغة بين اصلا مبو شانو اما بحثا ويدك بحثا زحمتيه قوتين كشاندن كو كسي ببلغة تم كيمه تم يعني داخوازي بيك ناين يعني شانو اما بحثا ويدك فياما ما يعني ام وقت زانن انا مد حالاكي حرج دنش بو سورياي دستور النهته انديف ساندن ام خوازن ما فكي خو كرداجي بدس بخن وكبري بسري منيه يعني شانو اما جي بحثا ويدك شخو يعني جهه مهب الدولات ناسنامه مهب ام جي خودي وقت بحقوق بن